Саламатсыздарбы, каналдын катталчылары. Мен азыр Кара Суу базарындамын. Тумак дүкөнүнө кирдим. Тумак сата турган. Азыр бааларын билесиз канчадан? 3000'den başta geçer. Bunun işte her türde var. Sırayla getirken bağlar hazır 5000, 5000'den, 6000'den, 7000'den, 8000'den, 9000, bu 2000 geçe var. Женский тумак. O şu birinci gelgenler Rusya'nınki pisiz 5000'den geçer. 5,5 писецтер, Pisizler oşlar. Pasındakiler уже mınalar Norkalar baştan atar. Novosibirskiler 9,5 10.000'den oşlar. Мыналар күрөң көк 9,5-10 миңден. 9,5 10.000'den. Bunun pasındaki daha Rossiyskiler daha Novosibir 8.000 so'mliklar geçer. Mınalar bir etke değiller bular. Кайсылар? Oşlar canlıda oşlar. Мыналар береткалар, мына серый, черный. Береткалар değiller oşlar. Bular hem 8.000 so'm. Mına pasındakiler уже молодежкиде бабончиктар 6,5 Мына бубончиктер бар менен 6,5 миң дедиңиз 6,5 geçer oşlar. 6,5 миңден. Болуш сенасы ушундай да? Oşlar skitke kılıp biraz azmaz daha. Бубончикке бардыгы 6,5 миңден экен, э? Астындагы эмелерчи? Pasındakiler bular Bişkek oştukya aslında 4,5'den. 3.000'lik daha var. 4,5. Бишкек оштук го мыналар. Канчадан? 4,5'den, 6.000'lik var. Мына ак, мына Oşlar 3,5 so'm bu gece. 3,5 миң сом экен. Beyazlı şapkalar, Rossiya. Вязаный российский шапкалар 3,5 миң экен. Бул катар мына 1, 2, 3, 4, 5, 6-чы ряддагыларчы. Şu baba ona Orskiler. Орскилер. Канча дедиңиз? 4,5 миң. 4,5. 4,5 миң. Бардыгы эле да мына алдыйында. Rossiyskilerden şapkalar. Кайсылар? Birinci Katar'dakiler ona öyle. Bir yakta bu cakta. 14.000 so'mdan oşlar. Uşanka, polnya. Ушанкалар 14 миңден. 14 миң. Болушпасыбы? Şüpheleyiz az var. Шүбөрөстөр 14 миң. Pasındakiler Global Rossiyski bullağı 6,5'den. 6,5 миң экен. Bunlar kepkalar. Bullağı 5,5 6.000'den. Кепкалар канчадан? 6.000 so'm. 6.000. 5,5 Жолуктар канча дедиңиз? Çolotala 6.000 so'm, 9.000 so'm. Кепкалар 6,5 миң сомдон экен. 5.000'den. Кепчный Kepçinde маркалар 5,5. formalar 5.000'den. Tumakları 4.000'den. Тумактар 4 миңден экен. Bunlar şurada kepkaları. Азыркы модаларбы мына кепкалар, ортосу Bunlar кожаный? 6,5 so'mdan. 6,5. Bunlar 6.000 so'mdan kepkalar. Rossiyaniki vardı. Кепкалар 6 миң сомдон экен. Шапкалар 6,5. 6,5 миң. Ушул катар бардыгы 6,5 миң, э? Ayağı tumak kepka. Bunlar 4,5 dipler. Тумактарбы? Kepkalar. 4,5 миң экен. Bunlar netpeler 4.000'den. Нерпалар канча? 4.000'den. Нерпалар бардыгы 4 миңден экен. Россия барды? Daha Rossiya var. Bunlar bir şey. Анда турганча? 2,5 миң сом. 2,5 миң. Kilo ne? Arasana Ya da olur. Yapamıyor oğlum. Aynen.